Bandaríkjaher að kanna myndbandið sem sýnir drápin í Bagdad og íhugar nýja rannsókn. Myndbandið vakti sterk viðbrögð í Bagdad þar sem fólk horfði upp á slátrun ástvina. Ættingjar þeirra sem létust í árás bandaríska hersins í Bagdad fylltust sorg og reiði þegar þeir fengu loks að sjá myndbandið sem sett var á netið á mánudaginn. Bandaríkjaher íhugar að hefja nýja rannsókn á málinu. Herinn fullyrti að hann hefði rannsakað atvikið á þess að finna nokkuð að, en nú virðist komið annar hljóð í strokkin. Reuters hefur það eftir ónafngreindum yfirmanni í Bandaríkjaher að verið sé að endurskoða myndbandið af árásinni og kunni svo skoðun að leiða til nýrrar opinberar rannsóknar. Þar verði metið hvort bardagareglur hafi verið brotnar. Það er eftir að sjá að það breyti miklu fyrir ættingja þeirra sem létust, en þeir fengu að sjá myndbandið á mánudag. يعني يشيل الأطفال بالسيارة يعني مسلح هذا ويشيل عائلة يعني ينزل يشوفه يفتح الباب غير هو كاميرات عنده طيار وهاي غير يشوف يعني مشاعره. Það var ekki auðvelt fyrir Sayat litla að horfa á árásina á bílinn þar sem hann var innanborðs og ber enn ör eftir í atviki þar sem hann misti föður sinn. Móðir hans krefst réttlætis. يعني زوجي ما سوى شيء غلط نقض جريح بأنه هو يساعده بس كانوا أطفاله وياه بالسيارة. يعني شنو مشاعره شو أقول شنو ذنبه هو من ضربوه وجهاله وياه بالسيارة يعني ما لهم كل ذنب. Það verður nánar fjallað málið í Kastljósi í kvöld. Amnesty International krefst nákvæmrar og hlutlausrar rannsóknar á árás Bandaríkjahers á hóp fólks í Bagdad í júlí 2007. Í árásinni létust meðal annars 2 starfsmenn Reuters fréttastofunnar. Myndbandi af árásinni var lekið á Wikileaks fyrir vikunni. Í Kastljósi í kvöld var rætt við dreng sem særðist í árásinni. Myndbandið sýnir skotárás úr herþotu Bandaríkjahers á hóp manna í austurhluta Bagdad og svo síðar á sendibifreið sem kemur á vettvang. Í tilkynningu sem Amnesty International sendi frá sér í dag segir að myndbandið valdi óhug en á myndbandinu sjáist meðal annars að skotið er á fólk í sendibifreið sem reynið að hjálpa særðu manni. Í árásinni létust 2 starfsmenn Reuters og 2 börn særðust. Sayat var annar þeirra en faðir hans lést í árásinni og systir hans særðist alvarlega. احكي لي اريد اعرف شوي بعد تفصيل اكثر شلون تريد تساعدون الجريح وشلون يعني تفصيل اكثر بعد اريد تشيلهم ها تشيلهم يعني انتوا ليش رحتوا بذاك الموقع احكي لنا شوي طول لي بالكلام حبيبي Amnesty International krefst þess að framfari óháður rannsókn á atburðarásinni þennan dag. Segir í tilkynningu þeirra að nauðsynlegt sé að Bandaríkjaher veiti allar þær upplýsingar sem varpa frekari ljósi á atburðinn og að kanna verði sérstaklega hvort Bandaríkjaher hafi farið að lögum og reglum mannréttindi. Myndband sem sýnir bandaríska herþyrlu bana óbreyttum borgurum og blaðamönnum í Írak hefur vakið mikla athygli út allan heim. Við beinum Kastljósinu í kvöld að fólkinu sem lést og ættingjum þess í Bagdad. Já, við ætlum að byrja hins vegar á alvarlegri málum. Því að það fór bylgja reiði og sorgar yfir Al-Amin hverfið í Bagdad fyrr í vikunni þegar myndbandið af drápunum í hverfinu fyrir 2,5 ári var birt. Kristinn Hrafnsson, fréttamaður og Ingi Ragnar Ingason, kvikmyndagerðamaður hittu ættingja þeirra sem létust fyrir sprengikúlum bandarísku herþyrlunar og við sjáum núna samantekt Inga og Kristinns frá för þeirra til Íraks. Það er alveg sérstök tilfinning að labba hérna eftir þessari götu í Al-Amin hverfinu í austurhluta Bagdad. Og að vera á vettvangi þar sem að hópur manna var drepinn í árás sem að virðist hafa verið ástæðulaus að mista hvort að hluta. Hvers áttu menn að gjalda sem að komi hér á vettvangi í milli sendibifreið til þess eins að hjálpa starfsmanni Reuters sem að lá hér í sárum sínum. Það þurfti fjölskyldufaðir að gjalda fyrir góðmennsku sína með lífi sínu og börninars 2 eru föðurlaus eftir og í sárum. Ekkjan situr eftir. Harmleikurinn, hann er ekki á tölvuskjá úr herþyrlu upp í háloftunum. Sannleikurinn er hér á jörðunni í daglegu lífi fólksins sem býr í þessari stríðshrjáðu borg. Al-Amin Tanja hverfið í austurhluta Bagdad er í niðurníðslu eins og flest allt í borginni. Þarna býr ekki efnafólk og flestir íbúan eru shía-múslimar. Það er ljóst að þetta hverfi er hættulegt og blaðamenn fara þarna sjaldan síst af öllu erlendir. Hverfið er athvarf vígamanna sem vitað er að stýrt er af klerknum Muqtada al-Sadr og þeir menn víla ekki fyrir sér að drepa.
Fjölskylda Saleh Taseer Tomal í sárum eftir atburðina 12. júlí 2007. Saleh og ekki hans eiga 4 börn, en 2 þeirra, Sayed sem 12 ára og Doaha sem 8 ára, voru í framsæti bílsins með föður sínum þegar árásin var gerð. Börnin öll og ekkjan nú undir góðvild föður Saleh komin, Sattar Taseer Tomal, en hann ekki í miklum efnum, opinber starfsmaður á lágum launum. بعدهم يعني فد ألم عندهم يصير وجع نوبات. Sayed og Doaha feimin við aðkomumenn þegar við hittum þau á laugardag. Sayed sagðist þó vera fótbolta áhugamaður eins og býsna margir strákar á hans aldri á Íslandi. Doaha finnst gaman í skólanum og uppáhaldsfag hennar trúarbragðafræði. Það ef til vill ekki að undra þó að litla stúlkan halli sér að fegurð og friði handan heima og loforða alla sæluvist. Það þarf ekki að fræða litlu stúlkuna þjáninguna af bókinni. Þær hefur hún fundið fyrir á eigin skinni. Hey, I need to get the brass to drop ramps. I got a wounded girl. We need to take the rough to Maya. Í ljós hefur komið að börnin fóru í bráðaaðgerð á bandarískt hersjúkrahús þó að flutningi þangað hafi fyrstu verið hafnað eins og framkom í myndbandi Wikileaks. Börnin hafa undirgengist aðgerð og verið síðan skutlað á írakskt sjúkrahús daginn eftir. Börnin muna lítið eftir árásinni. Við bárum sjúkraskýrslur barnanna undir lækni á bráðamóttöku Landspítalans. Í skýrslunum ekki greint frá sprengjubrótum sem skilum voru eftir í höfði Doaha. Þau komu síðar í ljós og hafa valdið henni miklum höfuðkölum. Samkvæmt þessum skýrslum að þá strákurinn búinn að fá sár á hægri fæti, áverka á vinstri hendinni og það leynist vera áverki á kviðarhólinu líka með nokkru blæðingu sem krefst skurðagerðar. Þannig að hann fer í skurðagerð og síðan lagður inn á spítalann til frekar eftirlits. Varandi stelpuna þá virðist hún að fengi heldur meira áverka. Það með áverka, töluvert áverka hægra megin á líkamanum, á hendinni, á fætunum. Það sprengjubrot sem hefur gert áverka á kvið og farið inn í kviðarhólið. Það þarf að gera aðgerð á því og hreinsa það upp. Það einnig að sjá höfuðkúpubrot hægra megin og án þess að sé nein merki blæðingu. Þetta hvort tveggja alvarlegir áverkar. Svo virðist sem að þau hafa bæði þurft að fara mjög fljótt í skurðagerð. Áverkarnir hjá stráknum þess eðlis að hann ætti að jafna sig líkamlega fljótt og tiltölulega fljótt á þeim áverkum. En það alltaf áhyggjuefni þegar höfuðkúpubrot hjá ungum börnum að það geta verið langvarandi eftirköst eftir það. Það geta verið truflanir við þroska og nám eftir þetta og geta verið langvinnir verkir eftir svona áverka. Sálrænu afleiðingarnir af því að lenda í svona áverkum séu ennþá meiri. Þeir líkamlega áverkar sem börnin fá ættu í flestum tilviklum að jafna sig á mánuðum eða fáeinum árum. En andlegu afleiðingarna gætu orðið miklu meiri. Myndbandið af árás Apache-þyrlunar var opinberað á mánudag. Fréttamanni og Inga Ragnar Ingarssyni kvikmyndatökumanni var ráðið frá því af íröskum aðstoðmanni sínum Alla að fara í Al-Amin hverfið þetta kvöld. Ómögulegt væri að ráða í viðbröðin sem gætu eins verið heiftarleg. Aðstoðamaður okkar fór á vettvang og myndaði viðbröð fólksins sem var að horfa upp á myndir af slátrun ættingja sinna. Come on, let us shoot. A Bushmaster, Crazy Horse 1A. Request permission to engage. Bushmaster 7, roger. This is Bushmaster 7, roger, engage. 1A, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. We're engaging.
that right through the windshield. أول شيء صارت مجزرة هنا في منطقة الأمين الثاني، صارت مجازر كلش كبيرة، ناس لا حاملة سلاح لا مسوية كل شيء، لا مسوية أي أمور تجي أمريكا تضربهم. في سبيل الله أنا عندي أخويا جاي ينقذ صحفي جاي يشيله من مكانه لأن كان جريح، يجي الطيار ويضربه، وهاي 1% من المئات اللي صارت هي هاي المجازر اللي صارت. وأنا طالب بحقه بخروج المحتل من العراق. احكي لنا مشاعرك ودا تشوف اخوك الامريكان قاعد يقتلوه، مشاعرك شنو؟ مشاعر ما تنوصف. يعني انت واحد اخوه قاعد ينقتل، شلون يعني شلون منين له مشاعر؟ منين يجيب مشاعر؟ هل اخوك كان من ضمن المسلحين؟ اخوه جاي ينقذ واحد من الصحفيين، قاعد يشيله وينقذه. كان ينقذ جرحى مصابين اثناء القصف الامريكي، وهو قد بادر المساعده، يعني اكو واحد عنده اطفال يشيل سلاح وياه، ما معقوله. وش يسوي؟ الله لا يعطيهم دول الامريكان، لان دمرونا ودمروا الشعوب ودمروا البلد. شنو مصير هاي الاطفال يعني يتامى؟ وهاي ماذا تطلب من المجتمع العام وبهذا الخصوص؟ نطلب مساعدة ذول الأطفال، ويشوفون ذول المجرمين الأمريكان ايش قاعد يسوون بالبلد، وايش قاعد يخلقون من بلبلات بالبلد وأذية للمجتمع. شنو شعورك وانت شفت هذا الفيلم؟ شعور ما تنوصف، يعني واحد ينقتل قدام واحد من أهله. هل يظن الأمريكان هم قوة صديقة لحفظ السلام؟ يعني ماذا للشعب؟ ماكو، هي دي القوة الصديقة لحفظ السلام، هيك يسوي بالشعوب. هذا الإنسان هم الله خالقه ولا مكانه ولا منزله عند عائلته ومنزله عند العالم وعند المجتمع. يعني انت برايك شنو اللي تحب تقوله بهذا الخصوص؟ يعني ايش كانوا يسوون او اشرح لنا اكثر. يقبل الطيار الامريكي يضرب عراقي لما ينقل جريح، هو يعني يشيل اطفال بالسياره، يعني مسلح هذا، ويشيل عائله يعني ينزل يشوفه يفتح الباب، غير هو كاميرات عنده طيار وهاي غير يشوف يعني مشاعره. يعني الزوج ما سوى شيء غلط، نقض جريح لانه هو يساعده، بس كانوا اطفاله وياه بالسياره. يعني شنو مشاعره؟ شو اقول؟ شنو ذنبه هو من ضربوه وجهاله وياه بالسياره؟ يعني ما لهم كل ذنب، يعني بس مجرد ساعه الصحفي هو شاله وياه، ما سوى شيء. شنو ذنبهم؟ شنو ذنب هاي الاطفال اللي ضربوها اللي خلوها لا اب ولا احد يعينها؟ اقول شنو ذنب هاي الاطفال اللي ضربوها اللي خلوها لا معين لا احد يعينها؟ لا عندنا احد، لا عندي بنت كبير يعيني، كل شيء ما عندي. كان قايم له ب7 نفرات، هسه احنا تبهذلنا، لا سكن لا هاي، يتحمى جابونا خلونا يمهم المن يباوعوا، لا عندي احد يعيني، لا تقول عندنا راتب لا هاي. شنو ذنب هاي جهال 2 جرحى، بيش اعالجهم؟ بيش اداويهم؟ بناتي شنو من يقيم بواجبنا؟ من يقيم بعيشتنا؟ ما عندنا احد. شنو الذنب اللي سواه هو؟ يعني ما شافوا اطفال وياه بالسياره؟ ما نظروا لهاي الاطفال يقولون السياره مال المدرعه مال الامريكان يشوف كل شيء بالسياره؟ ما شافوا الطفل؟ كان كسر خاطرهم شويه هذا الطفل وشافوه بالسياره وياهم. شنو ذنبهم بالاطفال؟ ما عندي شيء، شو اقول؟ اناشد العالم اقول شنو ذنب هاي الاطفال؟ ليش اعيشهم؟ منين اجيبه؟ لا عندي راتب، لا عندي احد يعيني، لا هاي، انه ينظرون حاله هاي الايتام اللي خلى 4 برقبتي. شو تحبين تقولي للطيار الامريكي اللي وجه الضربه وكان يعرف زوجك غير مسلح وكان مثل ما الصوره اللي انبثت على القنوات كلها؟ اقول شنو الامريكي يعني ما شافه هو من ضرب اطفال وياه؟ يقبل هسه هو الامريكي احد يضرب طفل قدامه من اطفاله او من احد من عنده من دولته؟ شنو ذنب اطفال هاي العراقيين اللي ظلت يتامى كليتها؟
شنو ذنبنا احنا؟ العالم تجهولت، العالم تبهذلت. Maður fyllist hálfgerðum óhugnað að standa á sama stað og sendibifreiðið var þar sem að menn fóru sem voru einfaldlega að bjarga Reuters-starfsmanni sem lá hér særður á gangstéttinni. Þar fórst meðal hans fjölskyldufaðir sem var undir stýri og 2 börn hans sem voru frammi, voru helsærð og eftir. Það tókst að bjarga lífið þeirra og við hittum þau á máli og ekkjuna sem að situr eftir í sárum og miklum bájendum því að þar fór fyrirvinnan og fjölskyldufaðirinn. En hér ummerkin ennþá á veggjónum eftir 30 mm byssukúlurnar og sprengjuregnið sem að dundi hérna yfir. Hólurnar segja sína sögu, en sárin á sálum barnanna segja meiri sögu heldur en þessi kúlnagutt. شنو هي مشاعرك وانت تشوف ابوك يعني وتشوف اهلك الامريكان اللي يقتلون؟ ما ضربونا. انتوا هل كانوا يكونوا مسلحين بالسياره وشيء كنتوا تسوون هناك؟ جينا من بيت عمو رحنا البيت. من المدرسة. انتوا لمن كنتوا تحاولون تساعدون؟ الجرحى. احكي لي اريد اعرف شوي بعد تفصيل اكثر شلون تريد تساعدون الجريح وشلون يعني تفصيل اكثر بعد اريد. تشيلهم. ها؟ تشيلهم. يعني انتوا ليش رحتوا بذاك الموقع؟ احكي لنا شوي طول لي بالكلام حبيبي. Já, við sýnum ykkur meira för Kristins Hrafnssonar fréttamanns og Inga Ingasonar kvikmyndagerðarmanns í Kastljósinu á morgun.